bagabye ibitero mu mujyi wa Goma baciye inzira enye, baciye Ndosho, baca Ceshero, baca Seserika, baca Kansana. Aha hose ni muri teritwari ya Nyiragongo. Mu by'ukuri rero ubona ko Yohani bamanutse gutya ku mwegege w'ikirunga kuri iyi parike ya Virunga, ubwo ni hagati ya Mugunga ndetse n'ahantu bita Kasengesi, n'abandi baturuka rero mu nce za Mutaho, ariko baza bamanuka ahangaha mu mpande za Rusayu. Nibwo bari bapanze operasiyo yo kuza kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Yari operasiyo ikomeye cyane, ni operasiyo yapangiwe ahantu bita Ibeni, aho guverinoma ya Kinshasa Nord Kivu iri gukorera. Mu by'ukuri wabonaga ko yari operasiyo ikomeye cyane. Ni operasiyo leta ya Kinshasa yakoze yifashishije abazarendo n'imbunda zari ziri mu mujyi wa Goma, ariko biteguye umusada uva mu kirunga cya Nyiragongo. Ikindi bari hariya n'abasirikare, ndavuga ubwo baba Sadek na Nuza na Monisco, n'abasirikare ntago ari abasivili. Bafata nk'abasivili rero ucumbikiye wumva ko batazagutera kandi bafite imbunda, nabyo ubwabyo ntekereza ko ni ikintu imwe turi kureba. Bitabaye byiza hora muri ibyo ngibyo muri izo minasi. Ibyo nuvango bibasabe ikindi, bibayuka ko basaba akazi, basaba uburinzi bunini, basaba intelligence iri ku rwego rwo hejuru. Kuko nko mu bitero birebye neza byabaye, ushobora kwibaza ngo intelligence y'Amerika yakoraga iki, ku buryo ibitero bipangwa, hagakorwa inama zo kubikora bikageza naho biba. Ushobora kukibaza, ariko none ushobora kurebana n'ubase ese waba ari umutego w'Amerika yateze Sadek, bakayireka igacoordinating ibitero, ikegeranyiriza ingabo zose, igatanga uburyo bwose bushoboka hagamijwe kugira ngo iture umutego wa Sadek, amasezerano basinyanye ahite apfa, hanyuma ahubwo habeho noneho kujya gute kuyirukana nk'uko yahise igomba guhita ihambira byihuse. Ibyo nuko mbyumva. Kufuatana na situation ile ya jana, tulilala tumelamuka mzuri, hatukusikia tena kitu, hakuna tena fujo yote tulisikia. Iliwezekane kwa sababu ilikuwa wale waviano wa vuguvugu tu. Masasi mlikuwa mnasikia ilikuwa inatokea upande gani? Ni kule ngambo tu, kule ngambo za Marusayo, kule yulu tu muparike njo kwenye tulikuwa tunavisikia. Tukasikia vinaanza shuka kule ngambo ya Ndosho, Mugunga kule. Mpaka kwa saa hii jana hatukusikia tena kitu mchana, na saa ya asubuhi tuko bie. Aha, ni kusema mjini Goma kazi zimeendelea mzuri, hakuna shida. Na jana kulikuwa salongo. Antuka jana tulifanya salongo shibote muvile, kufuatana na gisi waongozi walitupatia saa ya kumalizia kwa salongo. Tukamaliza salongo, watu bakatumika, walifungula milango, wenye biashara waliuzisha, hakukuwa shida yoyote. Mpaka magharibi tulitembea gisi tunatembeaka, wakukunywa chupa alienda ikunywa. Mpaka kwa saa tulilala, na tunaona bunakucha mzuri. Kwa saa mvule linyesha, kwa saa maaktivite zote zinaanza, magari ziko mabarabara, mamoto bagutandika biashara yabo kubarabara, wanaendelesha kazi, hakuna hata tatizo yote. Au wazalendo na FARDC walikuja sasa wakashambulia kuko wenye wamekufa. Ni kweli kuna habari hizo? Ndio, walikuwa wale wavuguvugu wazalendo, tukasikia na FARDC ndio walikuwa wakishambulia, lakini wakubwa waliwapiga wakawasukuma mbali. Na kuko wa mmoja tuliona mamaiti niliona mie binafsi, niliona maiti ya mmoja analala, walimuua. Ni wale waviana wavuguvugu tu. Aha, kwa ushambulizi kulisikika sasa silaha kubwa kwa hii mlima ya Goma. Hii mlima ya Goma ilikuwa inapiga kuelekea wapi? Ilikuwa ikipiga silaha nzito, na wakubwa walikuja kuintervenir, ndio walikuwa wakipiga hizo silaha kubwa kusudi wakimbiza hao vijana wavuguvugu pamoja na wale watesi wa FARDC. Maana yake ni kusema leo muko bie, kazi naendelea, watu wanaenda makanisani kusali kama kawaida. Muko bie, hakuna shida yote, watu walilamukia, walienda kukanisa. Na tisa hii watu wangali wanatembea, magari ni mengi mvile, hakuna tatizo kwa saa hii. Hamuna uoga leo? Hamuna uoga tu kutokana na hii shambulizi ilikuwa? Ile shambulizi ilileta oga, lakini saa tuliona bunakucha mzuri, na kwa wakatuambia tufanye makazi zetu, na tukaona milango yote inafunguliwa, makazi ikaendeka mzuri, njo hatuoge kaisha. Kwa juu tukaona wakubwa wako, hakuna shida yoyote.
hakuna shida kabisa, kazi inaendelea bien. Niba unkurikira neza, uyu ni umwe mu baturage bari hano mu mujyi wa Goma tuganiriye muri iki gitondo, atubwira uko umutekano umeze. Atangiye atubwira uko uyu munsi hameze, ariko anatubwira uko umunsi w'ejo nijoro byari bimeze. Ni ibi byakomeje kuvugwa rero, abantu bavuga bati nyuma y'umutekano muke uba mu burasirazuba bwa Kongo, FARDC Wazalendo nabo bafatanije bashobora kuba bagihari bari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Hanyuma kandi hari itangazo risohotse mu kanya ry'umutwe wa 23 AFC yasohoye itangazo ivuga kuri iki gitero cyabaye ejo ni mugoroba, kirimo FARDC, harimo twatuzi Wazalendo, ariko hongerewemo kwikoma SADC, yongeramo kwikoma ndetse na MONUSCO. SADC rero ikaba ifite ngo uruhare muri ibi bitero byabaye, ariko uraza kumenya ngo uruhare rwayo ni uruhe mu kanya. Hanyuma MONUSCO nayo muri iri tangazo AFC imaze gusohora nayije yihaniza cyangwa se ifite ibyigaragaza uruhare rwa MONUSCO. Ni ibihe rero bana nanjye muri iki kiganiro, aho tugiye gusubirana none mu mujyi wa Goma, tumenye ni ibiki biri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntujye kure, wowe ukore subscribe kandi ukore like, ukore share ndetse na comment ku biganiro byacu bya buri munsi, ujye ubana natwe hanyuma umenye amakuru atandukanye. Nge nitwa Jean Baptiste Nibishaka, tugaruke mu kanya turambure neza kandi ducukumbure ibiri kubera ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Benshi baribaza batese amasasu yakabaye yongera kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Nkuko mbibabwira rero, nahisemo kugira ngo negere muri iki gice kuri tere kugira ngo nkurikirane byose, nge mbaha amakuru akwiye, atari amakuru yo gusoma cyangwa kumva. Ahangaha rero mu mujyi wa Goma kuri uyu mugoroba nari mpari nkurikirana byinshi bitandukanye, ariyo mpamvu ngiye kubisesengura kugira ngo mbikubwire en direct hano turi. Hano rero mu mujyi wa Goma harimo kuvugwa byinshi bitandukanye, ariko icyizere gihari ni uburyo ingabo za AFC cyangwa se umutwe wa 23 uhagaze neza muri uyu mujyi wa Goma ku buryo bitanga icyizere. Gusa ntihari kubura ibyibazwa, nawe tujye gufatanya muri kiganiro kwibaza. Umuturage aratangira avuga ati tumeze neza mu mujyi wa Goma, twaramutse neza, nta kibazo rwose, imirimo yakomeje, abantu bafunguye amaduka, ubuzima burakomeza nk'uko bisanzwe, yewe twakoze n'umuganda, umuganda urangiye dusubira buri wese mu kazi ke. Ibyo yambwiraga, ariko si nibagiwe kumubaza amasasu yari yumvikanye mu mujyi wa Goma, ibyo yaba yasize. Mu gisubiza mpaye nibwo murimo kubyumva muri aya magambo, nibwo avuga ati rero birumvikana kandi biragaragara, twiboneye imirambo y'Abazalendo cyangwa se FARDC bari bateye baza gusubizwa inyuma, ariko bararashwe muri iri joro. Hanyuma ntawe uzi aho berekeye, basubiye muri ibyo bice bavuyemo, bari bavuyemo. Nuko ubu ngubu tumeze neza kandi twizeye umutekano kubera ko twahumurijwe n'ingabo za M23. Ngibyo ibyo twari tuganiriye n'uyu mukongomani uri mu mujyi wa Goma muri kano kanya. Nta sasu rihavuga, nta nirihumvikana, umutekano ni wose. Tugaruke rero noneho kucyo twakita isesengura ry'ibi bintu. Ushobora kwibaza uti ese mwe nk'abanyamakuru mutembera muri uyu mujyi wa Goma, mukurikirana ibiberaho umunsi ku munsi, mwasesengura gute ibi bintu? Hari byinshi byagiye ahagaragara bitajyaga ahagaragara. Icyambere, muzi yuko muri uyu mujyi wa Goma intambara ihaba kugira ngo habeho gufata umujyi wa Goma, imbere y'ikigo cya MONUSCO habaye twahasanze imyenda myinshi, ingofero, ibikoresho bya gisirikare byinshi ndetse n'amamodoka yapfuye. Ibi rero ni ibisobanuro bivuga yuko abasirikari ba FARDC ndetse n'abawazalendo birukanyiye hano kuri MONUSCO, dore ko bari bagoswe mu bice bitandukanye byose by'umujyi, nta breshe nimwe bashobora gucamo. Hanyuma MONUSCO ifungura imiryango, binjira muri iki kigo cya MONUSCO, irabakira. Abangaba bakaba bari bakirimo, n'ubu ngubu barimo. Gusa barimo, niba batarimo ntago wahita ubyemeza, kuko impamvu mwumva hari gushyirwa mu majwi iyi SADC, iyi MONUSCO, harimo amabanga menshi nk'ayo ngayo. Hanyuma bamaze kujya muri iki kigo rero,
cya MONUSCO birumvikana ko nta yandi makuru yageze kumvikana, ariko hakaba hari amakuru avuga yuko MONUSCO ubwayo ishobora kuba yarakoze ikimeze nk'ubugambanyi, aho hari bamwe bagiye bavamo bagasohoka bakajya hanze mu ibanga kandi MONUSCO ibizi. Njuki Kayiko uyu nguyu nawe yari muri MONUSCO, ariko uyu munsi ni umwe mu bayoboye urugamba ruri kuza gushamburiye hano mu mujyi wa Goma. Birumvikana yuko rero ntabwo uyu munsi birasobanuka biravugwa neza ngo bijye hanze ukuntu yavuye muri MONUSCO, niba ari we wenyine avanyemo n'abagenzi be. Hanyuma iki ngiki cyagarutsweho abantu barimo kwibaza ngo niba abantu bari bahungiye muri MONUSCO ari abasirikare ba FARDC, uyu munsi bikaba biri kuvugwa yuko noneho bari kugaragara bari za Nyiragongo no muri iyo misozi hejuru. Urugero n'uyu nguyu umwe mbabwiye wari umuvugizi w'igisirikare hano muri Nord Kivu, Lieutenant Colonel Njuki Kayiko. Hanyuma ibi ngibi bifatwa nk'ubugambanyi. Mwigeze kumva n'abandi bagiye bagenda nk'abarwayi nk'abagiye kwivuza, ariko mu by'ukuri batarwaye, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo bacengere bamwe batorokeshwe. Ibi ngibi M23 ikaba yaraje kubimenya. Mwumvise saga yabayeho aho abantu bagiye gusakwa mu bitaro bagasanga ntago ari abarwayi, ahubwo yari inzira y'imitwe yo kugira ngo aba bantu bacikishwe bagende. Ibi mwarabyumvise. Hanyuma tuvuye no kuri iki ngiki noneho tugaruke no kuri SADC. Ubwo abarundi ntago nabavuze, abasirikare b'abarundi ntago nabavuze, nabo baje birukanka, nabo bari hehe, baraho ngaho muri MONUSCO. Hanyuma reka tugaruke kuri SADC. SADC murabyibuka ko ejo bundi ubwo nabo bari bafungiranywe mu kigo cyabo barabuze aho bajya kubera M23 yafashe icyemezo cyo nabo cyo kubazitira kugira ngo batahe. Murabizi ko byanze ngo batajyanye ibikoresho byabo. Ejo bundi muribuka rero amasezerano yasinywe hagati ya AFC ndetse cyangwa se M23 na SADC yuko hagiye gukorwa ikibuga cy'indege kigasanwa, hanyuma SADC igataha. Mu gihe itarataha rero byabaye ngombwa yuko babona icyo bita uhuru cyangwa se uburenganzira bwo gusohoka no gutembera mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi rero bikaba birimo bishingirwaho, bamwe bavuga bati niba SADC yarakoranaga na FARDC muri za operation ikaba igihari, abo bakoranaga nabo muri operation bakaba ari bo bari inyuma y'ibi bitero, baravugana, baraziranye, barahuraga no kuri communication kuri telefone baravugana. Bivuze ngo SADC ishobora kuba ariyo uyu munsi iri kuri reki no kuneka umujyi wa Goma, iha amakuru Wazalendo na FARDC. Aribyo bituruka no kuri ibi bitero. Ariyo mpamvu mubona ijwi ryazamutse hakazamo SADC ubutumwa bwatanzwe nk'itangazo AFC yasohoye ivuga yuko immediately yifuza yuko SADC yataha iwabo ikava mu gice kigenzurwa na M23. Wowe udukurikiye kugira ngo usobanurire ibiri kubera hano muri uyu mujyi wa Goma, kuko ntago ari ibihuha. Ndakubwira ngo turi hano muri uyu mujyi wa Goma kugira ngo dukurikirane buri kimwe cyose, tuguha makuru nyayo. Aba basirikari baratembera, aba basirikari baragaragara, aba basirikari inshingano bari bafite ari operation, bararwanye baratsindwa. Abafatanyaga nabo kurwana nkuko nabikubwiye bari muri iyi micungararo y'umujyi wa Goma. Abandi barirukanse bajya za Bukavu na Uvira. Abandi communication bari ifitanye na Kinshasa kuko niyo yabahaye akazi. Murumva yuko harimo akabazo. Niyo mpamvu abantu bavuga bati M23 iki gitero cyabaye cyayikanguye, cyatumye ibona ibindi itatekerezaga ko byabaho. Tuve kuri ibi ngibi rero byuko SADC ishobora kubirika ubugambanyi kuri M23 nkuko mubyumva. Noneho tugaruke, twamaze kuvuga MONUSCO, uruhare rwayo mwarwumvise nayo. MONUSCO nayo ejo mwabonye ibiganiro aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda arimo ahatwa ibibazo n'abanyamakuru, yewe hazanwa n'amashusho ngo ya satellite yafashe abasirikari b'u Rwanda binjira ku butaka bwa DRC. Mu by'ukuri akaba ari uwo gushimirwa Minisitiri Nduhungirehe asobanura neza uburyo aya mashusho nta bimenyetso bihari bifatika byerekana kari ingabo za RDF. Hanyuma ikindi umuntu yakwibaza nacyo kuri MONUSCO, kuki ijya gufata amashusho ya satellite kerekana ngo RDF ngo abasirikari bayo bari ku butaka bwa Kongo. Mu myaka imaze kuki itigeze ifata amashusho ngo yerekane kuri satellite aho
FDLR riherereye. Murumva ikindi kintu kirimo ni ukuvuga ngo MONUSCO nayo iri guhiga M23 ihiga n'ibimenyetso ijyana mu ruhando mpuzamahanga byerekana yuko u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ngo zirimo gufasha M23. Ahanga ukaba wakwibaza ngo muri imyaka 20 SADC icyatangiye iyi MONUSCO, murabyibuka ko ariho aba basirikare bagiye kumara hafi imyaka 20 bamaze hano muri Kongo, ntago bigeze bakoresha satellite ngo berekaneho FDLR riherereye, kandi irahari. Murabyibuka amakuru yaratanzwe, mwarababonye ba General Gakwerere, ni ibintu byinshi n'abagenda bafatwa barabivuga. Ariko se kuki niba ari MONUSCO ije kubahiriza amahoro cyangwa hano ingabo z'umuryango w'abibumbye, kuki ireba gusa ku bijyanye na M23 ntirebe kuri FDLR, ntigaragaza uruhare rw'uburyo abarundi batari muri SADC binjiye cyangwa se n'ibindi bikorwa biri kuba hariya, ntirebe violation irimo kuba, ntirebe ikoresha ngizo satellite, irebe ni gute ibitero by'indege birimo birasabanya murenge. Ibyo byose ni ibintu byo kwibazaho, byose mu byumve. Niyo mpamvu rero uru rugamba rurimo ibintu byinshi. Yenda reka tugaruke ku gitero nyirizina cyabaye ejo bundi, ku badasobanukiwe bumve cyo cyari kigamije iki. Ni igitero cyaturutse rero ku nyuma y'iminsi 2, hari abatabizi. Nyuma y'iminsi 2 ibanziriza iki gitero habaye operation ikomeye mu kirunga cya Nyiragongo, aho iyi FDLR yari iri na Wazalendo na FARDC. Ni igitero cyashegeshe cyane ibirindiro aba bantu bari bihishemo mu kirunga cya Nyiragongo. Nyuma rero yo kubashegesha babuze ubwinyagamburiro, babura aho berekeza, bahitamo kugira ngo bashakishe uburyo mu ijoro rimwe byibuze bashakisha ahantu, kuko muri biriya bice biri ruguru y'ikiruha byegereye ikirunga nta byo kurya bihari, nta nubwo bahinga. Murabizi ko FDLR bahingaga, ubu nta mwanya wo guhinga kubera ko ni uguhigwa ahubwo. Hanyuma igihari rero cya mbere cyari gihari kwari ugutera mu mujyi wa Goma, bagashaka ahantu hari amadepo y'ibyo kurya, ibigori, amasukari, amafu, amavuta, imiti n'ibindi byose. Ni iyo operation nicyo yari ifite ibice 2 yari igendereye. Icyo ni kimwe, kwari kwiyaranja kugira ngo bajye kwiba kandi bashakisha aho banyura, baza kugwa muri ambiscade cyangwa se bagwa muri position imwe ya M23, hanyuma bajya ku position imwe bajijisha kugira ngo abandi mu gihe bari kurasa kuri iyo position abandi binjira umujyi bajya kwiba, kubera ko basobanukiwe n'umujyi bawubayemo, bazi n'ahantu hari amadepo y'ibyo kurya, ubundi bakabyikorera bakagenda. Ngicyo iki cyambere cyari kigambiriwe mu gitero cyabaye muri rajoro, ari nayo mpamvu igitero kitaje ku manywa. Ubundi yari igitero kirimo gikomeye, harimo n'ingabo za leta zifite n'ibikoresho, wataka ku manywa. Murabizi ko intambara ya M23 yabaye ku manywa, izuba riva. Iyo bita udutero shuma rero turimo n'ubujura tuza nijoro, tuviza ahantu cyangwa abantu. Hanyuma ku murongo w'urugamba nanone hirya no hino turimo turagenda tureba mu nkengero uko bimeze. Ndi kumwe na Bwana Mutinuba ku murongo wa telefone, n'umwe mu banyamakuru. Yes, you are. Waramutse neza? Waramutse. Yego. Ndakwakiriye, nishimiye kukwakira mu kiganiro cyanjye muri iki gitondo kuri iki cyumweru. Tugaruke inyuma gato mu minota mike niba umfitiye akanya nk'iminota 4. Yego. Tubanza duhere ku ijoro ry'ejo nimugoroba uko ryari rimeze mu mujyi wa Goma nibirimo kurivugwa. Yego, ijoro ry'ejo hari tariki, ubwo ni ijoro rya 10 ryo kuwa 11, aho FARDC, Wazalendo, FDLR yewe n'abandi bafatikanyije muri uru rugamba bahanganyemo na AFC M23 bagabye ibitero mu mujyi wa Goma, baciye inzira enye, baciye Ndosho, baca Keshero, baca Seserika, baca Kansana. Aha hose ni muri teritwari ya Nyiragongo. Mu by'ukuri rero ubona ko Yohani bamanutse gutya ku mwegege w'ikirunga kuri parike ya Virunga, ubwo ni hagati ya Mugunga ndetse n'ahantu bita Kasengesi, n'abandi baturuka rero mu nce za Mutaho,
ariko baza bamanuka ahangaha mu mpande za Rusayu nibwo bari bapanze operasiyo yo kuza kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Yari operasiyo ikomeye cyane, ni operasiyo yapangiwe ahantu bita Ibeni, aho guverinoma ya Kinshasa Nord Kivu iri gukorera. Mu by'ukuri wabonaga ko yari operasiyo ikomeye cyane. Ni operasiyo leta ya Kinshasa yakoze yifashishije abazarendo n'imbunda zari ziri mu mujyi wa Goma, ariko biteguye umusada uva mu kirunga cya Nyiragongo. Nuko rero byagenze barayikoze M23 biba ngombwa ko n'ubundi bayataka bararwana. M23 ni urugamba rwayisabye kwitabaza drone kuko hari nijoro guhera saa 4 kuzamura urugamba rwarangiye mu masaa 7 z'ijoro. Urugamba rero M23 kuko n'ubundi FDLR yamaze kwinjira mu baturage yakoresheje drone, biba ngombwa ko isubiza inyuma ibitero, ariko imbunda zari zesitaye kuri Mogoma za BM. Abaturage bafataga amashusho ibishashi by'imiriro bizamuka, mu by'ukuri yapfuye isubiza mu kirunga. Yohana, rwari urugamba hatari cyane, ariko twaje kumenya ko amakuru twamenye nuko cyari igitero MONUSCO yari iri inyuma mu by'ukuri, ndetse na SADC, ari nabwo mu kanya tubyutse tubona itangazo rya AFC yamagana SADC inayigerekaho ibitero byaturutse mu mujyi byagabwe mu mujyi wa Goma ko ariyo ibiri inyuma. Mu by'ukuri aribwo yayihaga nk'icyo bita ultimatum rwose, twavuga ko iyihaye amasaha, kuko amakuru ahari aravuga ko ngo M23 igiye kwirukana SADC na MONUSCO mu mujyi wa Goma. Ikindi kandi ngo bakabirukanana abasirikare ifite ba FARDC bakamanika amaboko, MONUSCO ikagenda na SADC ikagenda. Abo basirikare rero ngo ba SADC na bari muri SADC na MONUSCO ba FARDC bahungiyemo. Murabizi ko harimo abasirikare basaga 2,000. Tubona raporo ivuga ko hasigaye 200,000. Nabajije umushuti wanjye ambwira ko ngo n'ibyo 2,000 bitakirimo, ngo bose bamaze kugira gute iyi MONUSCO yamaze kuba ibacikisha. Urumva rero ko MONUSCO ari umwanzi wa M23. Ubundi abantu baribaza ngo babana gute muri uriya mujyi. Nuko rero uyu munsi mw'ijoro rya cyanu bita Keshero, naho aba bazarendo bongeye kugaba ibitero, kuko bo ngo bahaye amasaha 72 M23 ko bavuye mu mujyi wa Goma. Ngo barayitega kuko nijwi ryagaragaye cyangwa audio ivuga ko bagomba kuyitega ngo bakayicamo nibura ibatayo y'abasirikare. Ngo bagize imana ngo babona umusada ngo babirukaho. Ariko ngo Leonire ubona ko ngo banabwiye abaturage mu mujyi wa Goma ngo uko bagomba kujya bakora, byageze saa 12 bakigira mu mazu ngo abazarendo bagakora akazi. Ariko M23 yatangiye operasiyo zikaze, aho yamenye abasirikare za Mugunga no mu zindi ce zigiye zitandukanye zara mu mujyi wa Goma. Yazindutse rero igaba ibitero mu kirunga cya Nyiragongo, hano mu mabere y'inkumi ruguru ya za Kanyamahoro wari umuriro. Ubu ngubu Yohana ni naho mperereye. Narigiye kubaza ngo ni uherere, nagiye kubaza ngo uherereye he. Hanyuma ubu muri iki gitondo hari gukorwa iki ku bijyanye na operasiyo se? Urusaku rw'imbona rwo ruri kumvikana muri ibi bice bya ya misozi, twadusozi turi inyuma hariya mu bice bya za Kanyamahoro hirya no ugana no ku birunga. Yego, niho imbunda ziri kumvikanira, kuko niho ndi nyine naje kwitegera urugamba, kuko twebwe inkuru dukora inkuru zo kuri tere. Niho ndi rwose. 23 yatangije urugamba rwo kwirukana FDLR. Ubona ko ni urugamba rw'umujinya. Bakanyuka bararwana n'amatangazo yirukana SADC, ariko n'abasirikare umututu w'imbunda icyo bita safe ntago bayifunze. Ubona ko bari guhiga ababagizi ba nabi banasize bakoze genocide mu Rwanda. Yohana, ndumva ari byo nakubwira. Tere yacumbye, nawe uzi ibyo kuri tere, ibindi turabivugana mvuye kuri tere. Urakoze cyane Jean Paul, turacyari kumwe. Komeza ukurikirana aho ngaho, nanjye ndi hano kuri Grande Barriere ndi kwerekeza i Goma. Urakoze cyane. Ibi rero nkaba nari kumwe na mugenzi wanjye dufatanije gukurikirana aya makuru y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo narimo nerekeza i Goma, nawe akaba irimo yerekeza muri iyo micungararo iri hirya mu dusozi dutandukanye twerekeza nyine kuri iki kirunga, aho operasiyo zikomeje. Mwabyumvise ko rero guturuka Ibeni habaye kwisuganya guturutse Kinshasa, hanyuma haza iyo misada igamije kugira ngo habaho intambara. Mwumvise ko hari amabanga akomeye ashobora kuba ari hagati ya SADC ndetse na FARDC,
mwumvise ko MONUSCO nayo mu kuzunguruka igaragaza ko iri gukora ibikorwa by'ubutabazi ahubwo biri mu makuru atandukanye agambanira M23. Ibi rero turaza kureba nyuma y'iri tangazo harakorwa iki ko habayeho kwiyuburura kw'intambara muri Kivu y'amajyaruguru. Ubwo Kivu y'amajyepfo yo ntago tuyigarutseho. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi turabihuza gute n'ibiganiro ubundi biri mu muhezo, ibiganiro biri mu muhezo bigomba kubera i Doha, nabyo ibiza gusobanuka nibihe. Ese ibiganiro birakomeza mu gihe bigaragara nko gucengana. Kisekedi iyo hari agace gato narababwiye ari kubona kariho imbaraga yihagarara akavuga ngo ntazaganira na 23 yabona yasumbirijwe akavuga ngo ibiganiro bibe, murumva ni ikibazo gikomeye. Ntago ndi bujye kure rero, reka nanone ngana ku musozo mbabwire ngo ibiganiro byacu birakomeza kandi turi kumwe namwe umunsi ku munsi, isaha ku isaha, mukurikirana amakuru yacu ari hafi. Tugarutse ku ruhande rwa politike, muribuka yuko ejo bundi havugwaga yuko uwahoze ari perezida wa Zaire cyangwa wa Congo Joseph Kabila nawe yarategerejwe mu burasirazuba bwa Congo. Impamvu zitandukanye mwarazumvise, byinshi byavuzwe mwarabyumvise, ndetse n'abandi banyapolitiki batandukanye bakaba bakomeje kwereka umutwe wa 23 cyangwa se AFC ko bayishyigikiye, harimo no kugenda hihuzwa n'indi mitwe iri kugenda iza kuri Alliance Fleuve Congo ariyo AFC. Ibi ngibi rero ihurizo ririmo ni irihe? Ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Bamwe mu baraguze umutwe bavuga yuko iyi ntambara bishobora kuzarangira Kisekedi imuhitanye cyangwa se Kisekedi imukuye ku butegetsi. Byanze bikunze rero itinereri AFC kavuga iti ni Kinshasa, abandi nabo bati Kinshasa ni birometero byinshi. M23 kavuga yuko cyangwa se AFC kavuga yuko ibintu byose urugamba rwatinda rwatebuka, ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuvaho. Murakoze cyane rero, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Hanyuma tugiye kuba turi guhuza umurongo na Bwiza TV, ndi kumwe na Meki. Meki waramutse? Waramutse Yoha. Meki, ntago turi butinde cyane rero, nyuma y'itangazo ryasohotse rya AFC narisomye neza n'abandi barisomye, ariko nyuma y'iki gitero cyabaye mu mujyi wa Goma muri iri joro ryashize, hagarutsweho SADC abantu bibazagaho. Muri iri tangazo hagarukwaho na MONUSCO. Tugerageze gusesengura, umuntu yavuga yuko ubugambanyi cyangwa se kuba hikomwe SADC na MONUSCO, wowe urabona ibi bintu byaturutse ku kini nk'ibihe bagendeyeho? So mu itangazo bwaryo imwe turivuga ko SADC yabaye coordination, yakoze coordination, yakoze organizinze itero, mbese niyo yahuje FARDC, Wazalendo, FDLR, coalition yose kuba bashobora kugaba ibitero mu baturage. Icyo ibashinja ibitero rero mu byaguye ko basi byateguye kwa civili ndetse no mu duce twinshi dutandukanye tw'umujyi wa Goma. Rero AFC turabavuze basa nkaho biyama SADC, ndetse banavuga ko bagiye guhagarika habaho kuviyora amasezerano bagiranye, bakanababwira ko byahise bindiza imirimo isa n'ikibuga cy'indege, bityo bakaba basaba gutaha mu buryo bwihuse. Banavuze kandi ko muri itangazo bavuzemo ko MONUSCO bayisaba gutanga abasirikare ba FARDC ibitse muri kiriya kigo cya MONUSCO mu buryo bwihuse. Nuko iri tangazo byari rimeze. Rero ni itangazo, ibintu bikubiyemo no gusaba MONUSCO kuzana FARDC ifite, bakamanika amaboko imbere y'Imetro, no gusaba SADC gutaha no kuyishinja ubugambane. Ngibyo uko ibitangazo ibintu bikubiyemo muri byo. Tugarutse inyuma mu mboni uko tugenda mu mujyi wa Goma, tubona ko SADC koko baratembera, MONUSCO nayo iratembera mu kuba yakusanya n'aya makuru, kandi tuzi yuko hari na bamwe bagiye bava muri MONUSCO, muri abangaba bavuga ko bari barimo bashinjwa, MONUSCO ishinjwa ko bagendaga bavamo buhoro buhoro, bashobora kuba hasigayemo n'abakeya ndetse no muri SADC. Ariko tugaruke kuri iki cyemezo Meki, urabona ko bishoboka koko ko MONUSCO yafungura imiryango ikarekura aba bantu? Ubundi tuvugishije kuri mu by'ukuri ubona ko ngo Imetro imeze nk'itararwanaga na SADC, imeze nk'itararwanaga na MONUSCO. Iyi MONUSCO iri muri chapter ya 7, chapter ya 7 yari imirwana na Imetro, hanyuma SADC nayo yari irimo irwana. So rero ikintu
ikintu gihari bibaza ukuntu M23 yaje igaturana n'abantu barwanaga nabo bamanitse amaboko ndavuga familiars ukongera ukibaza ukuntu ishobora guturana na MONUSCO noneho icumbikiye umwanzi wawe ese wibaza M23 ni inyeshyamba M23 ifitanye amasezerano n'aba bantu hari ibintu byinshi bibaza ubona rero ko hari uburyo M23 yashyize imbere ibintu bya diplomasi urenza kureba icyatumye igera mu mujyi wa Goma ageze mu mujyi wa Goma kubera isasu nubwo diplomasi iri kuza ariko ije kuko hari isasu ryabashije kuba rigenda binura neza intwaro yabo ni isasu ukibaza rero ukuntu idebekera aba bantu kugeza ubwo ihora itaka ngo bayiteye ngo organize ibitero mu by'ukuri ubona ko M23 hari uburyo yitwayemo bwa mbere kizi ikindi burya ureba nka SADC hari nk'abacanshuro kuri imbere ya M23 uko umucanshuro yatashye ava mu ntambara nako na SADC yakwiye kuba yaratashye ariko ubona ko M23 yaraje barekera imbunda ibarekera ibifaro ibarekera ikibeze muri make SADC si imfungwa ahubwo wagira ngo bari bafite amasezerano yo kuza hariya muri Kongo nubango ubona ko hajemo ikintu kidasobanutse bityo rero kuba ngewe nkuko nk'abantu bakora inkuru za investigation cyangwa abantu dukora investigative journalism ntago mbona ko ibi nkuru zantangaje kuba MONUSCO cyangwa kuba SADC yabasha coordinating ibitero ahubwo kutabikora nicyo mba nibaza kuko ubona ko ifite umwanya wo kubikora n'uwibikore arahari kandi yayihaye umwanya niba umwana arwana agasuka murekera imbunda ukamurekera hari ukamurekera kwidegembya ubundi niba ari umuntu azakora iki kindi bibuke ko mu minsi yashize nyuma y'amasezerano Kayikwamba yaravuze ngo ntago SADC izigera itaha M23 itavuye mu mujyi wa Goma ibyo byose bishatse kuvuga iki byose urabyumva ikindi bakimara gusenyera amasezerano ubonye ko Kayikwamba yazengurutse mu bihugu byose bya ndavuga SADC isinya amasezerano na M23 yego ubonye ko diplomasi ya Kongo yazengurutse mu bice bya Nuza mu bice aho muri ba bihugu bafitanye amasezerano yo kurwana ndavuga ubwo ni South Africa Malawi Burundi Tanzania ibi rero bikwereka ko hari ikintu bahishe muri rusange ubona ko harimo ikintu bahari dusoza Meki ingorane cyangwa ingaruka ibi bishobora kugira kuri M23 mu gihe SADC koko idatashye MONUSCO ntirekure bariya abantu hanyuma tukagaruka kuri kiriya gitero iyo kiza kuza gukomeza muri iriya joro kikagera FRDC na Wazalendo bakihuza na SADC bakagera hiri ingorane zari kuba kuri M23 n'umujyi wa Goma zari kubizihi ingorane ni nyinshi kandi nazo mose ntiri kurwana n'ibyo bitero ingorane irazifite niyo nkubwira hatawe no kwitonda abayobozi bayo bazarasa base niba umuntu ayorganizinga ibitero kugera haki agutera kugera habipanga akaza kurasa mu mujyi ikintu si ikibazo gikomeye cyane ingorane zirimo nuko hatabayeho kwitonda kwa M23 yashiduka ubona abayobozi bayo bari kuraswa pe ni ikintu mbona ko akwiye kubaho uburyo igomba kureba igishoboka cyose niba ari ukubacyura ibashure igabanye diplomasi cyangwa se yiyemeze SADC ibe umufatanyabikorwa wayo nicyo mbona yoha kuko urabona niba umuntu yagabye ibitero mu gihugu umuntu aracyafite imbunda aracyafite ibikoresho aracyafite communication none se we uvuga ko wamutsinze we atekereza ko ashaka kwemera ko wamutsinze se umusirikare ikindi abari hariya n'abasirikare ndavuga ubwo baba SADC na Nuza na MONUSCO n'abasirikare ntago ari abasivili bafata nk'abasivili rero ucumbikiye wumva ko batazagutera kandi bafite imbunda nabyo ubwabyo ntekereza ko ni ikintu imwe turi kwiye kureba bitabaye byiza hora muri ibyo ngibyo muri izo minasi ibyo nubango bibasabe ikindi bibayuka ko basaba akazi basaba uburinzi bunini basaba intelligence iri ku rwego rwo hejuru kuko nko mu bitero birebye neza byabaye ushobora kwibaza ngo intelligence y'M23 yakoraga iki ku buryo ibitero bipangwa hagakorwa inama zo kubikora bikageza naho biba ushobora kukibaza ariko none ushobora kurebana n'ubase ese waba ari umutego w'M23 yateze SADC bakayireka igacoordinating ibitero ikegeranyiriza ingabo zose igatanga uburyo bwose bushoboka hagamije kugira ngo iture umutego wa SADC amasezerano basinyanye ahite apfa hanyuma ahubwo habeho noneho kujya gute kuyirukana nk'uko yahise igomba guhita ihambira byihuse ibyo nuko mbyumva urakoze cyane Meki kadutegereze turebe iyi nteguza cyangwa se iri tangazo icyo riza kuza gutanga mu bisubizo byacyo ku byifuzo bya M23 urakoze Meki turagushimiye urakoze cyane hanyuma reka tugaruke kuri point ya kabiri point ya kabiri abantu batekereje barimo banibazaho cyane mu busesenguzi barimo baribaza
niba hadashobora kuzavuka ikibazo ku basirikari ba FARDC na Wazalendo bari muri MONUSCO, haramutse hatanzwe amakuru niba koko MONUSCO na SADC baratanze amakuru kuri FARDC na Wazalendo, abantu bakibaza ngo ese ntihashobora kubaho imikoranire bikaba ibi bitero bishobora kuba byakwinjira umujyi bigana kuri MONUSCO bakaharasa amasasu bigatuma habohorwa cyangwa se harekurwa FARDC na Wazalendo bari muri MONUSCO. Hari abantu batekereza ikintu baravuga bati ni ukubera iki hatabaho gutekereza ko niba aba bamwe baratorokeshejwe bakava muri MONUSCO umubare urimo w'abantu ntaguzwi, hakaba hashobora kuba icyo bita ushamburiyaji, nyamara hagamijwe muri iri joro guteza akajagari n'akaduruvayo, MONUSCO ikerekana ko yatewe, MONUSCO ikerekana yuko haje Wazalendo igatera MONUSCO cyangwa ikarasa mu gice cya MONUSCO, imiryango igafungurwa, noneho ba Wazalendo na FARDC bagasohokamo ndetse n'imbunda bakaba bajya kugira gute gusanga FARDC bandi bari hanze na Wazalendo. Iki nacyo cyatekerejwe. Icya gatatu, ikintu cya gatatu cyatekerejwe nanone ni kuri SADC. Abantu baribaza ngo kuba SADC itaratashye hakabaho kubanza gusana ikibuga cy'indege kandi irimo yidegembye hana makuru aba FARDC bari hirya no hino, batekereza ko hashobora kubaho ubugambanyi na amakuru, hashobora kuba ubugambanyi bwa SADC, hakaba habaho ko FARDC itangira guhabwa ibikoresho bimwe na bimwe mu byo SADC ifite harimo amasasu. Nabyo ni ibintu bishoboka kubera ko FARDC yirukanka na Wazalendo bataye amasasu n'imbunda mu mujyi wa Goma. Bityo muri aya majoro bakaba FARDC na Wazalendo bashobora nabwo kujijisha bakaza bagatera bakarasa berekeza mu gice SADC irimo cyangwa se yiherereye, bikitwa ko ari intambara yabaye, ikaba yabaha ibikoresho bagasubirayo babijyanye mu gihe harimo ako kajagari k'intambara. Cyangwa se hakaba habaho n'uburyo bwo kuza SADC nayo igafungura umuriro, intambara ikaba kuriye mu 23 mu mujyi biyitunguye, hakaba kwifatanya kwa SADC ndetse na Wazalendo na FARDC muri uyu mujyi wa Goma, ikaba kajagari. MONUSCO nayo igafungura bifite bikaba byabasaga mu mujyi wa Goma. Ibi rero byose byakomeje gutekerezwaho, byakomeje kuvugwaho n'abasesenguzi batandukanye, hanyuma babihuza n'itangazo ryasohotse ririmo kwihaniza ndetse no kwamagana no kuvuga yuko SADC yataha iwabo immediately mu rwego rwo kwirinda iki kintu kitari cyarabaye, kitari cyarashizwe hanze. Hanyuma ikindi cya gatatu nuko habayeho gusaba MONUSCO ko yarekura aba FARDC ifite. Ngibi rero ibyakusanyijwe muri iki gitondo nagira ngo tuganireho, mbashyirire hanze ibiri kuba, ariko nanone operasiyo zikomeye zikaba ziri kuba mu kirunga cya Nyiragongo no mu tundi duce twose dukikije umujyi wa Goma nyuma yuko haba ibi bitero. Ariyo mpamvu ugeze muri ibi bice icyo bita kando cyangwa se inyuma y'umujyi wa Goma herekera iki kirunga hari kumvikana mu bihe bimwe na bimwe amasasu n'imbunda ziremereye. Reka ngushimire cyane bwana Meki Kayiranga rero muri Bwiza TV mu bushishozi ndetse na investigation nziza uba wakoze mu bijyanye n'inkuru zijyanye n'intambara ndetse n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mushimire na Mutinuba Jean Paul nawe kuri tere hariya yari ari majya mu kanya tuganira. Namwe mbashimire mwese mwari mudukurikiye, ibitekerezo byanyu ngira ngo nabyo ni ingenzi mu biganiro byacu bya buri munsi. Turahababereye rero mu burasirazuba bwa Kongo. Africana TV ntabwo itezuka kugira ngo abagezeho amakuru nyayo twagezeho, amakuru nyayo twacukumbuye kugira ngo tuganire. Ndabashimiye cyane, nitwa Jean Baptiste nibishaka, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha rero muri kumwe natwe mutugirire icyizere ku makuru nyayo, amakuru acukumbuye.